смотри, задел. Ассаламу алейкум, hürmetlik 14 февраль күні. Сақам, это же не наш праздник, да? Қыздарға маска таштайтыған жігітлер! Бағыларымыз таштар жігітлер, е? Бағыл рас. Лика, менің күнім бұл. Рас, біздің праздник емес бұл? Білімен тез, білімен. Шының үшін сенің қызың 14 февраль күні подарксыз қалды ғой. Ассаламу алейкум, hürmetlik. Koca çıkanlar. Fıkra, mayak gene. Lap ketin, üye kirgen. Aslan, hodun deydi Allah. Bağlar da var. Yine hodun deydi, yine. Деген бама неме? Ne çıksa? Сау хаттым. Assalamu alaikum, hürmetlik ayollar ish qatla. O'zdir ish qatla. Diyas, bu kosakla mişaş patamda mı sana? Ой, Аташ, bu senin kosan вообще не касается ғой? Ада қара бізді косакла тикет барды фука. Bu yolla, uzun yolla, vay baralmayman. Рүстем, немдегің бе? Uzun yolladı. Ya Аташ, bu senin boyuna не касается ғой да? Да, көрдім. Ona bu şey pistek yollarda bir canına. Hadi kere hürmetli kırındaşlar. Бала менен бір ең қымбатты итіп айтсам. Yığılık, пожалуйста. Түнөгүн яркетте шык токусы, Алматыга кеп, Алматынын гризаны көрүп, Алматын токулур бузу кетти депти. Balla. Bak akşam telefonu çok. Jennifer Lopez'le sözleştim bu. Ya Hey, şerdansan mı? Jennifer Lopez'le sözleştim değil mi akşam? Ya, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Şunu diye girem. Hey, şansın ansızdan. Telefon çalıyor. Hey, Jennifer şakasandaşma. Telefon atmayacağım. Hey, Jennifer pazar indi karavanı. The mobile phone is switched off. Alo, Jennifer. Hürmetli dostlar. Әміңла білісілер, екінді ұйғыр театрымыздың алдыда 687 килограмм ұйғыр ләңнің ниясы рекорд Гиннес кітабына кірді. Мұбарек достар, мұбарек! Әнге 687 килограмм ләңменнің 387 килограммыны халық еген болса, қалған 300 килограмм ләңмен не екетті, Мұрат? Levent Ersedaş. Ләңмен 300 килограмм. 300 kilogram. Ben bilmeyim adaş. Bundan dönüşündeki Rahim Hamraev'ci sonra bekala. Hürmetli gezmeyi, vallahi hürmetli yerindaşlar hemen olabilirse her bir menenin şirketleri her türlü usul oynaydı. Kör bakaylı. Uygur rayonun şirketleri kandak oynaydı ki merhamet. Rahmet. Endi güzel yerken şehrin uşu getirip kana oynaydı. Rahmet, спасибо. А теперь как танцуют наши алматинцы? Rahmet, oynatқанса әмсі оқшаш ойнайды кеді. Яқ, просто әмет ойнатқан ұйғырның жігетлері ғой, ұйғыр районның жігетлері ғой. Rahmet. Жүrekni көйлеген, бұл мұмларымызды экранның алдыдың қаш қозмаған түрік киносы. Ой, Рамилем, оны қойдың жылабатсыз. Я апам кінасы тұр. Азамат, апа! Болды? Турецкий кино. Сұрғайма суда қапты. Әшінім жылан сәмді. Ой, болды алтын жығылмана. Bu değil, кино bu, кино. Жығылмана bu nəsil. Gələn nəsil sıxıb rəyəcək.
Digen? Dügen. Digen? Oy, dügen nasıl tutulma? Vaqtida şuba. Bu değil şuba, şubusu şubu. 5000 dolarlık mı? 5000 dolarlık. Cihaz ne bilirsin? Sultan Süleyman'ı kalmaktı da. Assalamualaikum hurmatli qarindoshlar. Miss Uyg'urim konkursining yakuni bo'yicha birinchi o'rinni Aliyam Musajonova. Rahmet. Instagram'da qoldirdigan odamlarning kuchi 15 sekunddan aşmaydı ki. Burun atı bobolarımız soğuksak verip soğuksuk öyle 3-4 suretler ötetti. Hazır yaşlarımız hecatxana kırıp eynekini aldı 100 ножик сурет күшіді. Давайте представим 21 век наши мамули Instagram. Поехали! Ey Maymukan, ne bulmayı külüp mü kettin lan? Hey dostum, yenimen karmamızda. Instagram'ıma tudağı jürek bisti, jürek. Layka dostum, layka. Hey, Maymukan, ögün Nazira'nın ögü verip Nazir'i karsam, ma polosunu karmamızda. Bir dağlı göz sattı, bir like yok. Hey, hazır adamlar şu dostum şu. O neydi bu dostum, böyle karmansa hep bize karmayını kürcüge kılgını. Özü bir yaraşılan kiyimden kivelip toydu, jürüdüm. Sertliğini yok köyüne girin. Ya dostum, komentarios. Комментарий. Кимая сладкая, ненаглядная модница, такая дерзкая такой. Dostum, bir çıkınız selfie yazı etmemiz bu. Hey kalkos, salpet emez, selfie. Selfie. Hakkını, çıkaraya kalkılın ne? Ey maymuka, ama pratezim görün kaptı koy. Kargına maymuka, yaş vaktimiz işkimiz kanındak çıraylıktık ha. Особенно ben. Ben de işkimize kıyırıp boğup kettiğimizi kargına. Bunu asılıyorum sen. Hurmatli mehmonlar, to'yimizning oxiriga yetib qoldi. O'sha o'tirib qizimizni chaqirib, guldastasini tashisa. 1, 2, 3. Hurmatli qarindoshlar, oldinlarda bo'lgan miniatyura